Uma-ke njengoba besenza ama-solution, ufuna wena uku-check-a i-answer yakho ukuthi i-correct yini. Unga-substitute-a nje i-answer yakho la kukhona khona i-variable bese uyabona ukuthi i-left hand side iyalingana yini ne-right hand side na. Ake sibone kule example esike sayenza ka-4z plus 15 is equal to 7. Sithe i-answer angithi z is equal to -2. Into esizoyenza-ke uma sifuna uku-check sofaka leya answer ka-2 la kukhona u-z khona. Sekuzoba-ke u-4 times -2 plus 15 i-left hand side. I-right hand side ilwa 7. Right, 4 times minus negative 4 times 2, 8 plus 15 i-left hand side. 15 minus 8, 7 i-left hand side. Iyalingana-ke ne-right hand side nayo ewu-7. Right. Ngokuzayo-ke sesizawuqhubeka-ke nezinye iy'balo ey'the ukuqina-ke manje siyisolve nazo. Okay, siyabonga kwanamhlanje.